ta meron di nga po ngay. Anong tigil? Awanua rangai de menisi mintia o anua. Enge nane ai punti medala vangane le busmai ko ina ntia wan me mamatennano. Me ndita yon kanya nakana ko te wana kuna wa te kuna yon kane ya kane katanga ibuke mko ya ne. To he koram riri kinti ngapo ngai ke to anniversary ke to kauringan nam pungi ni mere ke to
tira te pai arang kakawa kina nun te bonga yo are kumaninga ya kauringo ngane te ye me yenga nane yo ngane te wana kuna wari ya sandine ya pa au katikero na ko imgu na ko time to no ngora de kinam radio ringu na to kware ke na pongi na nun te nga pongai ayo ngane kuna wari ya kan katanga na ko mo kuna wari yo ngane ta ku ya kana ba where the roses never fade yenga pa tawam kairawan dirigi pa kararai te ponga yo kuna wai yung kanya nangane ko nte akana ya yarun where the roses never fade penarik pa kapuyaran nam dirik kita am kauring am anniversary to an nam pungini mere kita tirari kari rang kakawa kirom enarik kanya pa te pa yana rang kakawa ka kona ururinga pa amde kene pung kita am anniversary te pa yana kona nrai kita manu kina kima kona ururingan tayo na ngayari ya katang kan kuna yo meri kan sweet presence pau ka te kero na ko inanunti nga po. Counselor, bright morning.
yesterday, he'll be tomorrow, the beginning and end. And the angel called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. Jehovah Messiah, mighty God and King, bread of life. He's the lasting word of love that I see. He's light in darkness, door to heaven, my home in the sky, the fountain of living water that never shall run dry. And the angel called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. And the angel called him Jesus, born of a virgin. Mary called him Jesus, but I call him Lord. Jehovah Messiah is Lord. It's going to rain. You gather everything. It's going to rain. You gather everything. You gather everything. Come and enter the boat. Animals 2 by 2. And the people in the world. And God told Noah to gather everything. Together everything in the boat. Come this way, come inside. Come this way, come this way. Come this way, come inside. Come this way, come this way. Jesus said to his children, come to me. Come to me, There is plenty of room for all of you. all of you. Do not wait any longer. Come today. Come right now. He's inviting you and me to his home. Come this way, come inside. Come this way, come this way. Come this way, come inside. Come this way, come this way.
and the people in the world. And God told Noah to gather everything in the boat. Come this way. Come inside. Come this way. 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 Jesus said to his children, come to me. Come to me. There is plenty of room for all of you. All of you. Do not wait any longer. Come today. Come right now. He's inviting you and me to his home. Come this way. Come inside. Come this way. Come this way. Come this way. Come inside. Come this way. Come this way. Come this way. Come inside. Come this way. 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 Awane, te rongorongo ina nanda na pongi te ware noa. E te akina ki panua ina nanda te paipara. E ti mea toni ka kaparapara. Te pō pi te ririki. Honte te akina pana iei te iaka. Ke te ran, e ana rukona ka mea unati o nāpe. Mea ke a mus, te wē noa. E punu waka nganja ni ka pēna te ake, na runa reswanga te eswa pa ina ka roa te ake. Pāna ka mea ua ki ei o meta. A ke ongo nana te aka te eswa. Mea ngē nani o punda kia na pēka nroni pōpōki mea sika roa te pairi ngare. O te tēna kia kaka ipukin te wēnua narana pa e pepe. Ane te akan te wēnua kia kaka parapara o mea ngā makuria te ake. Rongorongo nei rui o meta pa. Toa iei te mino i rona ki ema maninga. Roa wa iaru nepe nganya na pōng te eswa. Are esa ni musiki ipukirani ka pēne. Te ranga ia wākinaki. E wāki taka parapara o te rāri. Uotan te rongorongo e ranginta mea romen te poke a te paipara. Me te pai e riki. Punaru nepe nganya na pōngi noa. Tānu ngāni ngari o tānu paini ngare. Tāni kakaniko. Tāni te tēna kia kaka. Ipukin te sa uota te rongorongo. Me rau e kongoranta ia io. Nte taina. O warisina o i mui. Kanaruna pa sakanika mea uaki. O hai haroko te tai aarei pa. Ia inepe me taruan te ake. Kia inepe te poki nanuanga. Ngai are singai am tai. Au au tai. Sakina konte i ngāpong. Men te ponga i rine iangkai. Pāne. Pun ka mea uam ke mea nakon te mea ware mina. Mea ngā nānia o anya nā ki rui a kain fruitsen. Nako mei pa iho takawai. Sipiong o te wewete iho takawai asina rinna ko ia iho antoua. Nti ara pasina ko nāni kareke i rora te mea ware ketukina. Te ngāponga iho iau ringi a moa te ai. Au kandani ngā pangkue sa te ai. Ia kupunta pene vene ngai iho ani kiam. Ke to iho ana mattress. Nakakauringi herang kakawang kai kwa musirawa. Kwa haki mga nakon katawi nakon namreirei. Kwa takataka mo irariki ya amukaro mesipum. O sinam kopia poki yan karawas pangam herang kakawak. Ngay herang kanaruna ba. Kungoranda yo kwa itaray rarikin namreirio. O nakatanga kuna ungkanya na koim. O kandani nga panganetang kuna wayo na koim. O kwa ruwana bangkanya. Nikapururu kwa karawana pes pangam. Me yay tapay wana korea ni karay manya korun karawas pangam. Kuna tataro mo. O ni karapa jeso ibukina pa kausugon te nga po ngay. Ako na mga pupusiya. Pa ina kawa kiniko. Inanon kawaim. Inanon te ngay na ipa. Kuna hakirikin takapuan na pa'y. Kuna hakirikin takanganga me. Kuna ti meto na kukuray. Mente nga po ngayon ni karokwa. Ay mga po. Ngayari. Ayo kunaw na koyong ganyang kwe sa ate. Ay akong rayarikin nam radio. Ako katikirayarikin na koyong. Inanon nam kakatawroy nam musirawa. Ay apapagyan. Jesus loves me, this I know.
Ai kwa wena kia mga titang kanaruna pa ere ke karawai rom. O numa neven jane yang anira skita Davis tinga po ngayo ya monte da merwa. E kauringira pa dita po are yo na po na kia mga titang ina kia tirawawa ta kita ho tinano kawak kita ho timmerak me tiorak. Naro nabe yo sapuni mete nabe meora kira kainanora merakin nanora uruakin nanora pa to peikara peikarik ai karakin uruaki ai nanora. Kita tirata kanganga ai e tonira ina non te pong te wana me te wana ai ren kanaruna pa ere ke rora te tapo are ona sina bonna ki manga rota kin te kanganga ke tirawawata kita pe kararik ai kana kona nanganira te kainano mengen nanyo sina giria kind sweet presence so kuna yare under the blood you get over the storm ai ko wa mendarani Yesu Kristo are isusu yon ta kai pangaki yang anira te tokani kai mene buakani meura ntia nape. Sometimes you cry till tears fall like rain. Try to overcome failing time and time again. But friend, don't be discouraged. Just hold your head up high, for the only time you fail is the last time you try. For it's under the blood you'll get over the storm. Keep fighting the battle till you've won the war. Don't stop believing till the victory is yours. If it's under the blood, you'll get over the storm. Sometimes you'll hurt from the guilt of yesterday. You try to forget, but the memories remain. But when Jesus forgives you and forgets your sin, then forgive yourself. Just put your trust in Him, for it's under the blood you'll get over the storm. Keep fighting the battle till you've won the war. Don't stop believing till the victory is yours. If it's under the blood, you'll get over the storm. Don't stop believing till the victory is yours. If it's under the blood, you'll get over the storm. Ako nung rayo ano operator from 89 dito kay wapi men me wari ke sa porai tia barwaiwa uringa response kuna bangani na non narawan me mamatennano
engen nane ye te wana kanya mamatennano rekos ta ku te kana meuri nara wera Yesu Kristo te yoga te kunare noraku mentio nape and thank you Lord nikiribes pa panara ne ponopo oni kai tau na konna tuara kai ye manganganira te ngaina e te mero ayo are yeta are iareita ye me kaina beu ke bu o nasira are yoni kunau o ya ka meura kanya su te angironga naruna ba e sara man na accounts nta ye ta ka meura na ko me man de bes ko rangin ndara pa na mururing na pa ina nte nga po ngai kai ko manganga na banganya ba nam ka kai tau na kon jeso ibukin de ken ngai na ayo men nam kai tau ane sa ka wato ringan de mai kai ara te ka ni ka tikiroi na ko na tai pa si bene ni kai ra ko na ka wa kina kiro na tuara ni ka pen ayare a mamatennano da yo ke am ka kai tau na kon jeso na katanga ngane kuna mara ko memete akin na nante nga po ngai korapa te ue nam kakapaya na ko tikiroi ri bende tabu ane ko ngora me ye Ora kiu mente ona pe ikora kai mini kai na no ata kuba ke aro me apo ni kai rua me na no te kukure ake api anori korapa de uea nam kakapai anako ei te aus ei me kaiana au tapo ni mesu ei kanau te teipora o tangani we wanganai am tangira o suai rokorai korapa te uea nam kakapai anako Yakaya, yakito pai, makayo, akipo, e akitau o mane, merong ko e te ue, o pusiane, ai tiai, ingen ki akinori, korapa te ue, nam kakapai anako, ei te aus, ei me kaiana, au tapo i mesu, iai kanau te taipora, o tangani wea, luanganai, am tangira, au suai rokorai, korapa te uea, nam kakapai anako. Korapa te uea, nam kakapai anako. rita nung rami na narawan mamatennano te nga po ngayo ye na bangan te wana mamatennano re mga kos ta ku te kana meuru na peri mamatennano te nga po ngai te yo ka mamatennano ware katsia me ngau pakatikirawan ara po ngayo mera usun tapo mera usun tapo na ko ake a me ka ye au hai punta katikirawan na ko mi bukin kana ko na mamatennano korapa tikirawan po ngayo saka meuru ko ngane ngwe te ri mente tapa ne koronira me ye ta kantani ngapa am mamatennano kem katikirawan na ko ya musu ake komane be yenta ye
anarangin kukurai na pe ye yori ki una mara kwari ne pa mamatennano ta khanda ni ngape na ngani yari ki te kukurai yo te ki mara irei ina non te ngapo ngai te ke roi ki me kanyo sa ora no kuna mara kwatangiria Ake a kaupau Me pona ke aro Kani roko i ke Nano ramina Me ngau wai minito Yonto puki te leunga Nano ramneu Yani peintane Ka te amenga Nua kani mei Yesu Suagia nera Yakira wenga Ia kita beirai Pantai ke kei Ia te iai menga Ia ni peintame Mengan sinau Yang akan menaya Bukan tika Aina ne anota Ote moangaine Ai como ai te mengare Ote moana pe Ai como ai aro Ka te amenga Niua kani nei Yesu Suangia nera Yakira wenga Ia kita beirai Pantai ke kei Ia te iai menga Ia ni peintame Ka te amenga Nua kani nei Yesu Suangia nera Yakira wenga Ia kita beirai Pantai ke kei Ia te iai menga Ia ni peintame Ia te iai menga Ia ni peintame arata inka ye bon si debi mano wari de menis ya porai tiawaruaiwa tiawaruaiwa sina mamusira wanganya ni kanwa na raho ni kakaki posta de mamatennano mena risina wanganya kanwa nem kai ngapong mena studio yan korobu me kai mengen nan songro ande tayo na ngani ko to wana ri meria kain de case ke korobu Adventist Youth Singers kuna yanda yo eta ko te akana pa ngana ko kandiki ndine nuwende aswa ori kimwa pate torongkwe ai taku pa mane vente kuna rangin ka kabe na kona ko ira kente tai yo swangira pa ngai subna kona ndiki pa me tanga ira ka sirine ke to me tanga ira ka sirie tata me ngana skarawa mo asina ka kia ira mo poni rora asina kona ndiki ndie tata ke ndine nuwente aswa ayaruna pe Yesu Kristo ngia ka kia ngai inano ni meuna nte na pe yo nke emene yo nte pe o ai kan be ka karoya
e kaakia ndik ngai apa tiameta ayake arona e bungiaki na yarunu bungiakira o e mga siringaki kimen paini kiriinaki ni bugina pa tangiri apa ina karekiana beta karnia ki are kito men ka me wara men metena yon ta kai pangaki ngayare sinangora nganya te kuna ayo ita ku pangkana ko ngora kuna na panganya ni ka ngai ba ngayen nari kina pa ngai ni ka kia ina ko nei dari kiu kito na ko ia o meta ni ka pen my life is like a ship that's tossing in deep water. Seems no one hears my plea. Then I remember a story in the Bible, and I call out to the Master of the sea, rescue me from the storms that rage around me. All alone I am battered, weak and torn. Without your help I'd surely go under. Rescue me
the storms had passed, it would be smooth sailing. The battle won, now I've got it made. But before that feeling had the time to settle, the wind blew in, here comes another wave. Rescue me from the storms that rage around me. All alone I am battered, weak and torn. Without your help I'd surely go under. Rescue me from the waters of life's storm. Without your help I'd surely go under. Rescue me from the waters of life's storm. Rescue me from the waters of life's storm. Yani kawain nrokon tugina arawan mamatennano kaya isiwan wargi teminisa ya poroi. Tia barwai wa tetahiris na musrawai. Bengen nanje songra ipundi medana bangkanya ne busmai ko inanon nikiran arawan mamatennano nte ngapungai. Nte yun nangan ko rin kanya tawana. Te kuna rang ta meron na petayakan ata ko tayakan kuna wen nangan ko nte tayo forever with the Lord. Kanaro na pa stimeto en segume tieso antai na ko inanon ni meura. Onas na timeto na bangkanya ni kukuray. Nataya ba yaya mi mene rarigera. Nte ponga kaaraki. I'm gonna be in prayer this morning. I'm gonna read God's holy word. I'm gonna praise Him for His blessings and many prayers I know He's heard. I'm gonna trust Him and obey until I see Him face to face. I'm gonna pray He keeps providing me with His mercy and His grace. Because I'm living now for Jesus, and I'm praying every day. I hold a strong conviction to His teachings and His ways. He built a strong foundation, and on that my feet will stand until the day He calls me home and I shake His nail-scarred hand. When I shake the hand of Jesus, time won't matter anymore. Together with the Savior, forever with the Lord, there will be a grand homecoming, unlike none we've
And when I see the face of Jesus as we stand in one accord with saints of old on streets of gold, forever with our Lord. When I shake the hand of Jesus, time won't matter anymore. Together with the Savior, forever with the Lord. There will be a grand homecoming, unlike none we've seen before. When we're together with the Savior, we'll be forever with our Lord. When we're together with the Savior, we'll be forever with our Lord. Ahora tenga ibon si January de minisa porai tia warwaiwa. Mente kuna nyang kanya sa angan kuna bangkanya kabenen kanwa nararinirine inanon tia war mamatennano. Hindi nga po ngay. May mga nanyo nakanakomo to wana takatanwa tangkanya rin tangira kinakona. Inanon hindi nga po ngayo. Takot tia kan takatanwa tayo. Kwasa ni memeka ikaw me. Ni makuri kendei. Ganam kaya kabayang ang kanya. Kwa kawag na konti po uya rin nakarawag. Hindi na naroon ayo. Tetay tepong Sunday tepi meawan ritembo wata nga wapi mani meawa. Tetapo STA koropo maniabe. Tetay pon tiawa wawan tepakantay. Kaidia po mi menasimi paye de papa Q. Nabaki men tiawa tebuina. Saksi nga ya may na betan waway kakain te kao me vocal band e course of hope seekers o tabimen digitan nanane. Gana yay na pem grupo nanane. Namtayin kwan day kao me o tiraya pun tau ko po siya kain na. Akaw ringi ko nami tayin day. Tawa mo tiraroin ko in the meeting kanaro na pa ko ringa. Pun si te wana po ginawa kiarik but the back to kao me wawatanga wapi me ono. Erik roy te akana irom ke o kantani nga pa kururing nga pon si te wana bukin te buwi yan awa kerik pasi bukin te back to ka ome wo wata nga wo bi me ano nga yare na ko me kana ko yami yang oi bukin kanuan te back to ka ome wo wata nga wo bi me ano School at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. In a mission school at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Your best for your island of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Do your best for your island of KFC. In a mission school at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. In a mission school at Kona, there is a schoolhouse, a school for boys and the girls of KFC. Oh come, oh come, oh come, come to our banana. Train your minds, train your hands, and mostly to your heart, so that we all may be fit for the world to come. Do your best for your island of KFC.
Kinapataway kapo Metahiran kaya suwa Saman toto kanikay Tayo na ko'y ang narapit Sinatawa pera Ersikamento nuway kiripesi Sinatawa pera Ersikamento nuway kiripesi Sinatawa pera Ersikamento nuway kiripesi Ako na ako riri ka ume bako nanuraron di yakinam katane yakim makuri dapat kawai kapu wapun dapat kau dapat ni kiri bes darun nesta taya erangin kura ka ngakina diriri ya ka ume mente kunane ya karo ko nang hande narata ya puro ngai chawa ruwa ako handa ninga pesa ndeke irom ku ene to tix ka ume ke to ku ene wasane pe makuri diriri ya ka ume ane te pa ya na dikiken nakon takadano dari sasan kana ko na ko o kanda ni nga pa kunaro ko ni koste ko pa tika o me ko inanon am tayin dikiraki mengen nanyo sabon karapa ko mong ko yan ko sando ani re nanon narawon me meted nano ye ina pe ka kaninga nga meto eswai mo deke kuna ya me meted nano ye mengen nanyo sene mango kiri ko nganya ni mo men tia te pi me wo ni kanuan oritan narawon me meted nano nte bongayo